Amahoro y'Imana abane namwe ni mwene so Pastor Isaac Uwimana. Mwami Imana go mugisha wowe uri kurankurikirana aho uri hose, nkundira dusangirira ijambo twongera dusengane na. Ndumva nshaka gusengana n'umuntu abona ko ubuzima bwiwe buri mwirinde. Hariho igitabo bita Yohana ibice unkundire dusomane iri jambo, ariko imbere ko turisoma tubanze dusenge mu izina rya Yesu. Mana mu izina rya Yesu Kristo ndagushimiye ko tugiye kumvira ijambo ryawe. Iri jambo rigira impinduka, iri jambo rizane ubuzima kubwo uyu muntu agiye kuryumva, rihindura amateka yo mu izina rya Yesu. Amen. Yohana ibice 11 umurongo wa 38 ndasoma mu izina rya Yesu. Yesu yongera kugira ikigumbagumba mu mutima, ashika kumva kandi yari isenga yugajwe ikibuye. Yesu aravuga ati nimumukure kw'iryo buye. Marita mushiki wapfuye aramubwira ati mugenzi, erega ubu yamaze kunuka kwamaze iminsi 4. Yesu aramubwira ati sinakubwiye nti niwizera urabona ubwiza bw'Imana. Reka tuje kuri 44. Uwari yapfuye arasohoka azingiriye ko impuzu ku maguru no ku maboko, n'igitambara gifutse mu maso hiwe. Yesu arababwira ati nimumuhamburure mumureke agende. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Amen. Imana ishimwe cyane. Aya n'amakuru y'umuntu bita Lazaro ngo aragwara agera kure, ngo ariko nubwo yagwaye agera kure, ngo igihe kimwe kiragera ngo bagenda gutabaza Yesu. Ariko nubwo batabaje Yesu yari inshuti yiwe, kuko bamubwiye ngo wa mugenzi wawe Lazaro aragwara. Bisobanura kuba uri umukizwa, kuba waramenye Imana sivyo bidasobanura guca mu bigeragezo, ahubwo ibigeragezo turabicamo kugira ngo bidukomeze. Hari ibigeragezo ducamo kugira ngo bidutumbereze, hari ibigeragezo biducamo kugira ngo bidukwizera ko mu yindi level. Narinje kubwira muri aka gatondo, ibigeragezo byose si ibigeragezo biba bije kutwica, ahubwo ibigeragezo bimwe biza kudukomeza, biza kutwereka ko Imana ikiri Imana. Nico gituma hari bamwe basenga kubera bageragejwe, basenga kubera bahuye n'ibigeragezo. Ariko nagomba nkubwira ikintu kimwe, ntugasenge kubera wahuye n'ibigeragezo, ntugasenge kubera wabuze indya, ntugasenge kubera wabuze imyambaro, ntugasenge kubera umugabo yagutaye, ntugasenge kubera wabuze ukuvyara, ahubwo gusenga bigira ubuzima bwa misi yose. Haleluya. Ngo Lazaro ngo aragwara ngo agera ku gihe cyo gupfa, ariko atarapfa baragiye batabaza Yesu. Bamwe ngo wa mucuti wawe aragwaye kandi ageze kure. Yesu arababwira ngo ingwara agwaye siyo kumwica. Inshuti yanje aka gatondo narinje kugutumirira ubuzima bumwe bwonyene. Ndakwinginze reka guhangana n'ivyo urimo, reka guhangana n'ubwo buzima, ahubwo rondera Yesu, kuko abamwakire bose yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana. Tugiye gusengana nawe ugomba gucika umwana w'Imana muri aka gatondo. Nyemerera, uragomba kwakira Yesu, uragomba kwakira ubuzima bwo mu Mana, uragomba kumva ubuzima bw'Imana. Ngo Yesu ngo ageze ngo iwabo na Lazaro, ngo asanga ngo Lazaro ngo yapfuye, ngo amaze iminsi 3. Umunsi wa 4 niho Yesu yahaserutse. Ngo amaze kuhaseruka, Bibiri imbwira neza ngo baramubabwira ngo yamaze kunuka. Marita niwe yamubwiye ngo yamaze kunuka, ariko Yesu aramubwira ngo bara Marita, nakubwiye ngo niwizere urabona ubwiza bw'Imana. Izere Yesu, reka kwizera imiti, reka kwizera abantu. Bibiri ngo aravumwe umuntu yizigiye umwana w'umuntu. Ndakwinginze wizeye benshi, wizeye byinshi, aka gatondo nyemerera wizera Imana, aka gatondo nyemerera wizere Kristo nk'umwami n'umukiza. Yesu arakurondera, Yesu niwe ariko ararondera, Yesu niwe ariko arahamagara. Wewe uri mu vyaha, wewe uri kurisambanya, wewe uri kurasambana, wewe uri kuraboregwa, wewe wataye equilibre kubera ibyaha by'isi. Nagomba nkubwire ngo Yesu ari hafi, Yesu ari ku muryango. Nyemera dusengane nawe, reka konona ubuzima bwawe. Ibyo uri kurakora uyu munsi uzovyicuza. Mana mu izina rya Yesu, Mana ishobora byose, ndasengeye uyu mwana wawe, ndasengeye uyu mukozi wawe, ndasengeye uyu muntu yamaze guta agakiza, uyu muntu yahindukiriye ibyaha, uyu muntu yagumbiriye ibyaha bikaba bagenzi. Ndakwinginze mwami Imana, aka gatondo mu mutima wo guhinduka, aka gatondo mu bundi buzima bushasha, aka gatondo mu amateka mashasha, aka gatondo akwakire muri we, aka gatondo yizigire wewe, yizigiye abantu naco bamufashije, yizigiye amafaranga naco yamushikanyeko, yizigiye ibihinda naco
ntaco byamugejejeho, none aka gatondo namusenge yakira ubuzima, yakira impinduka muri we. Urakoze Mwami Yesu, ndasenge umwana wawe yakira ubuzima bw'agakiza, yakira ubuzima bw'impinduka, ni mu izina rya Yesu Kristo tubisenzemo tubyizera, amen. Wari kumwe na mwene so Pastor Isaac Uwimana. Adresse yanje ni Bethlehem International mu Kamenge, mu mirango ya 2 ku 13 munsi y'ishengero bita Fekabu. Karibu cyane, Umwami Imana aguha umugisha, warahezagiwe cyane, amen, amen.